Muri Kristo yitanya pusipupe. Yitanya ma pehina monya yesase yini. Na vasehe kapesinada tavyase Yesu Kristu. Habete sopa soya kene amyatita sunakayanu tehe. Yibavyase Yesu Kristu yane kusu. Sada karawali sokunu amyatita su ela nakaya. Kayada aprese yodilu. Amechudi luma aotehe. Ma kayada apre iso ibalu amu apoli luma aotehe nini. Sana yi ke unya katode he kuyini. Eme cheta su ela nakaya kuyini. Bi kaya yitehe akle nima. Si bebe ba bebe. Pepa chakuyini. Ke unya katode he kuyini. Nupeme chena kaya tehiro. Peto unya katome kapu esinu hema otehe. Mama toro unya che esina. Peto singi chaka kini pene. Pepi nina pete isu isaka kini sa pene ma otehe ne. Kunya penya chu prokimya luda pebyase Yesu Kristu habete sopa soya akeni amya cheta suna. Kaya yene tehe. Penya re namyada pilato he yene tehe. Enuma atuna kaya du kaya tu. Atehe behe sama upilute unidalu mu ye tehe ne. Yase Yesu Kristu ma atokana te sopa soya to. Atesu teka unato he ma pilato sinyepe. Mana ahithito adia teklu. Vaki hit pa hero. Udine pavate pitane yitakuto. Atane punu aku akye. Asalo medi ate pitane yo ahithito. Adia teklu. Amepu asinyetoni. Na temya poda farishe pusitehe. Nasara sama yenetehe. Esima aisu isa. Samaya ala amu. Bisa se hinuma. Esi senyela klo tehine. Mana esi nya punya dia yase Yesu Kristu temesu tesu tekayi tehine. Na pemya po judayi yipebyase Yesu Kristu kopete shisenyi apunima eparabine. Judama aprepeng maklohe aprepel teri tepreyene. Mana ru aku akye aise ikakisa asara pebyase Yesu Kristu. Nya chiruro tome temane yene. Na pemya poda pebyase Yesu Kristu akopete tehe. Yi pebyase Yesu Kristu kabete sopa soya akeni. Esi ogana lukashito. Aonya katopulu sina. Mana yi pebyase Yesu Kristu seyu lo bula temijo akeyeni esi onato. Na pemya poda Petru yetepe. Ahe yase Yesu Kristu va modine ahelu suhu. Va okanane ahelu. Mana yi yase Yesu Kristu kabete sopa soya ye akeni. Avigyanu suhu. Asinye va ma Yesu akopete wakihe paro. Umu upova. Umesienu la meva. Atene punu. Atene tu anyitu. Atene tu ba yase Yesu Kristu to. Na pemya poda kaya nitehe. Bi yase Yesu Kristu. Idyane tasti. Yanuda Jerusalem vigune. Esi sofi tu sechalilu. Osana Davi apu. Mijopupe. Osana de atyalu lo teprenu. Esi sofi tu sechalilu. Mana kunya yene. Esi eto emo. Kita pakya e. Temaklo e. Kusulo esi heku yene. Kaya yene. Kunya ma heten. Shipa ma heten yu. Yi loro nyato. Yi lopato hero nyako kaya yene. Na li pusitehe. Amu apodi pevyase Yesu Kristu ay soy barilu. Esi nida chakada. Esi kaya duhebe tayene. Esi mete pitane yetehe ma. Asere ma atoe. Hinema esi tene singi chani itaku patonu.
ऐसी मोरी जा कपा कया तो तोनी असिन्ये फते अते हिताये तकुनी ना पेम्या पोड कया सिप्रो कव्याचे येशु क्रिस्तु क्रिस्तु अशि असिन्ये का खिनी पे अने तो ये तफे ऐसी तलमे ओफला पे होलु mana asinye ka khini pe ane to aheyo heleba yase yesu kristu nama kristu ma to e nilu thika nene na pe ahelu atane patilu aheyo helelu apichu pa alu yene mana taduro eyada aphamichu yase yesu kristu hema ogode he ase yodi du hema ogode he ne pemya nya simo sidene uye ayajo pebyase yesu kristu kristu ase ya jodi deluna anera ayajo lu amana to uno ya jolu akuaki anya chena ase yo chabi lu ro ayajo lu yene pebyase yesu kristu heode misase aku kaya ayani krusuna akrocheke vakito tapeni akona mato hini na penyanya Veronica yathusupe yase Yesu Kristo usana pawayini uno minanu tapreto manade yase Yesu Kristo thabate sopaso yaro anyachi sayodi luna ayathusupe luni ayathusupe lubro ate sopaso ya ate seye behi ashine yama amana to manade ate me te phite me te kuma ate ti phe athusu phe na se phe manade ate mudi o akua ki adu chana te he te re o du chani na tamya boda Jerusalem mo si ye te anya chena tabyase Yesu Kristu khate sopaso yaro esi sayoni luna esi mu hedi luna esi tenecha yi pe pue pe via yi pe mu pe phe yi pe henima esi tene na esi sayo yi lu yene yema esi sayina de lisa se aku nebe modi ne khone khe ku ne ne yi de hini na pemya po Maria Magdalena na khobo supamo yene the Pebyase Yesu Kristu akuachi esini beka kisa dalite tekhe yene no akuchuni ke lukhina amichuni lukida akhabate sopaso ya yene una phamole klo phamoma ahe ari upetipe mana esi seplo ku ha akuachi yene no pebyase Yesu Kristu he Elisase aku sikimeni pe kaya apatila taprero simeni pe hova heyini na pemya poda Josena Nicodemus yesenye esi kedu pebyase Yesu Kristu na hallelujah luyini yema esi senye na de kaya ma ode chomaya yalya chomaya takupu ro tomimo bi Nebieto kayama ona akhali khadya yini na pemya poda kaya phehu asukuna pebyase Yesu Kristu asinye akhini aneyini tapre atesima opnye kya pheho mana asinya ye pebyase Yesu Kristu asale dilu ra ahi tane chani puva yine ka tete nethineke akuni ahelu Atesio phupeho mana apila chu anedo atesi tenya atesaledi atu akuaki ani besamo ko athiaki yini anulama penya poda mu Maria sase ni pebyase Yesu Kristu habate sopaso ya yini mu Maria sase ni asopaso ya lu tate yini pe una pe mu te he ma pe tene Umya Maria Kalene ma pesinyi chape manada pe unana pe muto hema pesinyi tene chakaya ani hema pesinyi chape pe mu Maria sasema una tenida chomaya
azei jomaya ba jomaya he ulunu amidi anidalu moyin anya che elana te pya te se te sopha soria asoria lanu amase chita pre mana etho emu amu ahena to athuna jomaya amu te ke hinema achalelo apuni atula ayala mana akhabate sopha soria ninema au ela ayala pelunine temodi ki odusho te sopha soria hinema au eshushu te sopha soria o etyashushu temodi nema au dutyashushu yini no modi to yamu phesi tebya Yesu Kristu itinye benefite akhate sopha soria yite hima amape akhape kaya he kupulo pitehe tamesu ayini tebya Yesu Kristu khate sopha soria yite he ne pe onya kathode he kuyini ma temya checha kani phatre te sopha soria te pya te se te che te chu ho ela de pe klene ma pesese sa phina to utapha betapha na pe hina amina to mamite yini ma ama phede pe onya kathode he kuyini ate ogu te chen phre no temya che te pe te se te sopha soria yini pe to me phute pe to be ne pe se plot phute ne temya che phena te pya te se te sopha soria amunya atu to pe che te chu kuyini pa e madu pe be ne phu pe Yesu Kristu ni pe be chana pe lu te tia ne pa e samara Yesu Kristu ya ni du si pa ni